dulu beli kesepnya ada makan teko. Sakit saja, please. Nah, sana malu beli kesepnya hilang sakitnya. Halo dokter, please ngerang sakit saja, please. Oke, kenapa lo? Mengkekena. Beli bisa ngaget ya, bisa sakit tolong. Sakit lo. Sakit, baru montok cuma sakit. Tapi bisa kita bumen, please. Aduh, gigi sang. Sakit saja, please. Ade, saya kudu nenek. Kayu nak kadang. Dia nyakit. Ada adi awak Dia nyakit. Adi awak kerai. Ini bulan siangnya dong. Dong, tolongin dong. Nah, jani coba. Ganang dadangnya hangat. Udah bengong. Bisa nggak dok ya? Nah dong. Belum, ngalang bangun sebetengah ini. Lah, dia jati saga kelijani tuh dan bangun. Nen me gue 5 menit. Apa? Berimang menit sebetengah ini ya. Sing toleh tempatan air sebet tegak. Ngalang bangun. Nah me. Nah me. Kuala mata ninu ngidam. Ngalang bangun. Nah me, jadi suruh bangun. Jani, Sugina malu muane. Setento ale me di sisi. Me, seduk me. Marang ngedat sebenarnya nasi. Sing ada petakonan len. Nak ko dalam me, ne pirang basah yang subuh mamuni. Dia orang ngidang malah bangan. Kamu malu kepekan dia meme colok apa ngidang meme ngedehang api. Sejen li colok me. Ditu meli satu kalau acong orang kang meli colok cap Alibaba. Me, tadi yang beli es gula. Nah, jadi subuh, colong mulai. Nah me.
Ba, sene madan baba acong. Kau ngana nomor satu tes dan baba acong Gus. Nah, bapak ne madan baba acong. Hai ya, udah saya ngalih-ngalih we. Neme ngolahin beli colok ba. Hai ya, diturutin menyen we. Kalau apa kali? Alibaba. Untal, ali yang malu nak cenik ni tolak Alibaba. Colok Gus. Segan bo. Nih Gus, langsung bayar si papa. Aji kuda colok ke ba. Hai ya, di sini dulu kan bayar. Ne ba. Hai ya, ni susu ni. Meme di jane. Kemudian kan, cing colok ke. Neme. Kemudian kini colok ya. Nak muda keto banget teken dagang neme. Terus yang ngidang ya. Ini colok belos ini beli wayan. Bon ken jadi me. Wayan kepekan, dia meme colok. Nanging balian malu colok lamun sebanyak ngedeh, marah bemulai. Nah me. Baba, buin beli colok. Hai ya, di buin ni colok. Sebetlah colok ke. Colok usak bah. Sak kengken. Colok belus ngindang ngendi. Hai ya, di bisa gitu. Lo bental. Adi bahan colok ke belum? Ini mang colok belos bah, nak ngeluang colok nih. Hai ya, men adi bahan colok ke belum Gus? Sing ngawang bah. Tunian dijajang colok ke Gus. Dunian yang beli es rujak itu jangan dikreseki. Hai ya, tu sudah belum. Ini ngolahin. Nih Gus. Ne bah. Cing colok ya. Mimi. Adi kini si colok ya. Ubalung jani sene me, ubah kabalin besek-besek. Nya makatresan makajang.
Kemudian mengejar malimian. Besek dogel sebut nyandang. Yang coba ke sebab menkerjasan sebut tu sengidang gue. Ken jadi me. Menengker. Jadi memang sebut tu sengidang nyakan gue. Menapa kedar yang jadi me? Isin masang dogen kenahang. Awak belak selegang aja jemak kene. Abang tusing sebelah wai. Memang pengang nang cai gen. Om Swastiastu blog. Om Swastiastu jara wenten napi pun niki name mriki keponak tiange. Ini nih gue mani kan cari lapat kedun, ya ngai lawar ngan di Banten dan Caru. Dan ini tiang meriki kemancing arahin ini apa gue mani kedun nggak bawa bete aukut anggon ngetin Caru. Ya jara kelingan. Nah untuk malu nih yang pamit dimun kacang arahin Kramon ini. Wayan, main malu. Engken me. Ini pipis, beliau memang bebek aukut. Angon abo kepura memani. Nah me. Pilih yang bebek nebat, dan milih berat. DJ yang alih dagang bebek, apa dan toko nih? Dagang bebek tuh sing bisa toko, alih-alih gen tongos nak ramen itu takon-takonang. Nah me. Kak, ada bebek kak oh. Ngadap bebek ne ken kelale Gus. Yang ale bebek ane bat-bat kak. Nah itu pilihan bebek sik Gus. Gus, ini susah Gus. Engken kak. Ini susah sih ke demak Gus. Man susah yang kak oh. Man, ajan belum. Engken kak, ada yang batin adan yang. Ini ada nih. Wayan belum. Bersaing coba ngejak ada nih. Engken kak, nyak luang oh.
Bah. Nak maju mah. Kena ulur-ulur dagang yang ni. Sing benar ni. Paling malah ulah bebek ke jani. Apa tu sing tepuk, apa hilang dekat pasang ni. Bebe, jangan kena ulur-ulur. Kena ulang-ulang kan ya? Ulur-ulur, yang meja dagang ni. Dagang apa ngulang-ngulang ya? Cen bebek ke? Tu suka me dia menagih bebek ane bat-bat, ane puyung yang bang. Sot mana jadi ngeling. Ini Ben menjalan ke pekan yang bebek Ben akut. Nah me. Loh, elak. Taman iluhnya, mai menjalan ke rumah beli. Nih, yang mana lu? Kalau kon meme mantu. Man, Cen anak lonto. Di rumah meten meh. Rumah ya anak lekan. Dia malu dengok kina.
Lamun gitu, ya makan sama nasi, meme nak subuh suut melebangan. Nah, Me. Loh, beli ngapa nasi? Medakan malu. Beli kal pesu. Kleng diksa. Mulai. Loh, sebesut medakan. Kalau mak beli kitanya nah. Subuh suut mendaran sama ya. Subuh Me. Sembahyang terus yang kangguangnya jukut. Benegen aliha. Bisa pada nak sugih tuh. Begen aleha. Nah, kamu subuh ketimbang waya nyumpul mencari terus yang mayan somah. Nah, Me. Bang malu ya sihab. Bang malu di meten. Pasing tawangnya yang mulai bang ajak rekaman nih. Men ken jadi Me. Jadi eret bangkene, antongan ke pangkunge. Senyak Me, pedalem. Lamun senyak, meme ning antongan. Lu. Ah, Meme mau bengu, Meme sebenarnya di bangke. Tuseng ya, tuseng. Meme sebenarnya di bangke.
Neh, ikaga mubo bengu. Sinah ikaga subuh mati. Nu demen deweke hidup nanging lacur ikaga subuh mati. Paling melah entungang bedeweke kepangkunge caka munyin imeme.